Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Ya keri pakalbi nan dari pakaraja Alena Andi Guruta Dr. Muhammad Saleh MPD. Ya keri pakalbi nan dari pakaraja Alena Poleri Urut Kerajaan Bahasa di Sulawesi Selatan. Dan dia selesura sempuloloku ia ke Pole Padu Parupang Kabupaten. Pada lagi baik, na ipatarak kaitan rang asukur marajata lariko sewai. Na karena pamasisi matana nas kepada angka tudang majajare masih rujuk-rujukan matam pabaraka di lalena betul. Salawat dari Bapak Salama ikirengin lauri alim lebina Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya ketironi rupatawe lalu ia wadingiriola sabai atau salama lino dunia akhirat. Senina papong malbiki angkai dipakaraja nandia dipakalbi. Bila lenda waktu WWE Puminasir itu malai ada asli perengarangan lawan di lawan malbita yang dari itu ulu adana limai pasal nawading madeceng wanwan pura yang baca di sega ikan alontar papasan atau acapa yang dari itu papasan arubila lawan niaga boleh disopeng, papasena kajau lalido boleh ribone, pasena nene malomo boleh disedendre, dan dia papasena kuadri magalatung boleh disengkang, na wale sedih kesimpulan makadai, ia panawading madeceng wadwai nariko angkai na mulai limai sifat. Ia pada wading madecing wanwai dari ko angkai madi boleh ia 5 dilalen wan. Nomor sedih. Yang dari itu angkapi tahu parentata boleh dia sengi alam pura. Ia sengi pemerintah walampu ia dari itu napa tujuh napa salah. Angkai dek nama timro matanna saparangi adi cengen nawan-wana nasabari nawad di salewangan papadma. Maduana, yang dari itu padi sengena atau pandrita. Angka patu pandrita relen nawe sediwanwa, ia angkai makber pakatajang. Lauri sini nawan wanwai angkai relen naru sedi kampung. Pandasang tahu anu haranginan niya halalae, pandasang tahu anu madecingnya si bawa salae. Nasabari. Napajok pa ditaw ay malicingi natatan wajay masabaan kana depan rita to 5 pangajar. Mataluna. Ya dari itu angka pa tahu sugi na malabor ilalan awan. Nasaba iya to sugi ilalan na si diwanwa ya perluangi nasaba waramparanna. Dari makon na naro dari kodilan na si diwanwa. Angka ito sugi malabuangi waramparanna nabantu ito mamalae di sesena ang kay rilaro kampungi nasabari na madecing wanwan. Nasabapan li pa madecing. Maka de iya ros itongan na warang parang iyang kemancaji aku nangetaman besar. Ia dari itu iyang ke pura ria sumbang ria geriang ria kabalakeng lauri padatta rupata. Maapana ia dari itu para loduana tau kasiasi. Betul ada angka rilalan naro kampungi tau kasiasi nikia dari koto kasiasi marilo dong ripo ngelau subhanahu wa ta'ala malomoi ripa pulengeng aga akatan malimana iya pa nama dece wanwanya dari ko angkay makun renna matan resiri betul na iya makun reri lalana sedi wanwa angkay najagay madeceng sirina angkay najagay madeceng watak kalian nasaba iya tu ala biranna makun reyay
tagattungi pole ricara nama pakian. Pede imay gawata kalena makunreyena sampo pakian, pede malebih di makunra. Pede makurang otak kalena sa makunreyena sampo pakian, pede matuna itu makunreyena. Natay tanigari makukuang. May ka na makunray makurasiri. Makbaju tancaji masulara konco. Nasaba iya tu ogi setengah nama cato ma bahasa Inggris. Ang kabagyan na ogi riasan you can see. You can see, kamu dapat. You artinya engkau. Ken artinya dapat. Si artinya melihat. You can see betul na engkau dapat melihat bulu kelipat saya. Napitangi landro alena ia dena si sepatu untuk irita. Untuk maya dari kepakian dia tancajie de itu napaita bulu dua ada soke. Dari kebat kunyewe tambasiri naman kunrei masudara punco na lolang riolona towe gairi masolangi wanway. Nasaba magkadai papasen na toriolota. Narik ko day gaga sirita indrang-indrang kisiri. Nasaba narik ko ang kataw de nagaga sirina malabiran ni Monroy riawana tanay na iyang kay tuwa rin sa mata. Sebagai ada patutut. Magkaday, narik ko papangajaki yun. Ang kasi tinajar yala, nasabari na madetya wanway, ada ang kakimay, bolewi yarol imay sipa. Sebagai ada pacapun. Narik ko agaw pala tuka ki yewe ang kimakiguna. Uye barai, uye ang kau pala tuka ki ada papasengi, ye barai tanah si teke, idi pa pancaji bului, uye barai uwe si tepi, idi pa pancaji tasi na maluan na masaka, na baraka pada rin mana, salamik kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi